Oni imbedrete nkiara na na tongeri bangi baba ingi within this country ki capacity kwa ya chairman wa leaders of majority caucus na itukuona wadhobura bakurukirwe kwa kulazimisha obora MCA, MP na all these other leaders bedra baina degree iwadhobo bati kwali ilwa sawasawa nkura kuruki nonto ti lazima mtu ethira ina degree ethira ende nuwaka mutongeri omwega yei sawasawa mutongeri akuringirwa kura na bati kwithira akiomba kuthoma kuandika kuelewa sheria so na bati kwithira reketi ya form 4 akona maybe certificate or diploma lakini kudictatira wananchi ati lazima bedre mtu akiringirwa kura arena degree rimwe kombika kwithira ni sheria itithwanirito bubwega komba kwithira kwina nyantha kachia tutititha kia boda inyingi na icha kurukite nyakerio lakini nonto bwa tumikimoka na kira kingi ataombere weta university lakini nathoma na andika netre college netre polytechnic kombika kukethira kwina mwarimu mtu graduate au ma high school eta college teachers training college ona certificate ya P1 ambiri ya kuritana na nakuelewa bubwega na kuumba kuthoma na kuandika and all that alafu ende mtu utwe unwenya watu mwingila all these people no mantu iye bati kuthwanirwa critically na ituthira tukimenya kiri Kenya antu nkulukia 97% ya Kenyans bataomba weta university na tutikwenda kuingila antu babonde tuberende wote mya kuringirwa kura itwe wananchi opportunity whether wena PhD yeku itorombe kura whether wena masters yeku itorombe kura itochindane na mtura ura athiririe P1 certificate yake ura eterea bwithia form 4 na eta bwithia certificate fulani eta polytechnic ura eterea thomera mantu yana sing lakini na kuelewa na ina umebwani itochindane nwa wetochindwa wena PhD yeku wetochindwa ni mtura ina certificate omenye PhD yeku etombo tethenya wananchi ba nonto wananchi ba kumebira ba uchwaki mutongeria so woni stand ye kwani sheria ere bati kwethira kithia tairwa kwina katiba chapter 6 era yambira ya rake mantu ya integrity imutongerio kari otukwarire imutongeria aina hukumani ethrite ena safari ndaye kona ni ofisandi boke borabu ingi kana imuntu ina gani so eunia bati kwethira kyalila kuwa antu aweta kuwa mtura bati yake kurwa mambere yanto mutongeria nora ina degree sheria weto onekana nyanangi ikenya tukwenda kuambirira na sheria imo itikueleweka so barabara ikire mantu yako tine woni kuba unga mkono na nyabaraba oretie parliament iba ethre bai bakialile ndeto iba mealilie bubwega nkuri our parliament yombe kwalile ndeto bubwega na ki members of parliament barana boba ukulukia sheria ekenda bari yakurira antu baraba ombekia kuyo chindana nabo iba menye inyaba mikurukia bado bange baina degree bakaumira inyaba barene ba bedre inyaba yako na kanya bamenye bando kwe bange bakayana bombo bachinda so mtu akurukia sheria alilete tu one or two people bara maybe yakwenda be yako au kira be opinga nanwe